argazkian hor ikusten zaitugu, semearekin batera. Bi seme alaba dituzu. Bai. Alaba Madrilen bizi dena, eta Alain. Eta Alain, semea Gasteizen bizi dena. Begira. Zer egin duzu belarrietan? Aitari baimena eskatu gabe. Eta posible. Belarritakoak. Bueno, 28 urtekin ja baimena eskatzea, ja, Gehi izango da, ez da? Derrigorrezkoa zela. Bueno, biok daukazu esaletasun handi moduan, saskibaloia, ez da? Horrek elkartzen zaitu nolabait esateko, bata Gasteizen bizi eta beste Bartzelonan bizi izan da. Bai, alaxe da. Bera sartu nindun saskibaloia zainetan egia esateko, txikitatik, eta uste dut hau leku aproposa dela, zeren txikitatik ekartzen zidan, eta oroitzapen oso onak ditut leku honetan bai. Bere bi pasio bat dira, egia esateko, saskibaloia eta atletik. Hori aitortu horre bera dago. Ibarzako joera izan dudan bezala, bera beti atletik zalea porrokatua. Baina egia da... Eta uste tokeroren kuadrillakoa dela? Bai. Pero gaizka oso mutil jatorra da gainera. Eta saskibaloian, zein da hobea? Edo zein izan da hobea? Semea duari gabe. Oso defensa gogorra da. Behar bada, beti ez du izan nik neukan trebetasuna saskiratzeko, baina defensa bezala asko zer hobea da ni baino. Saskibaloiaz argi dago aditua zarela, eta normala da. Jokatzeaz gain, zuzendaritzan egon zara, klub honetan, Baskonian. Bai, azkenengo 26 urtetan. Nik oso oroitzapen eta oso garrantzi handia izan zuna zan Europako Kopa, 86koa, 3. irabazi genuna. Eta gogoratzen naiz, Marcelo Nikola Kopa altzatzen naizea, justo, aita horatzean, ikaragarri posez. Ikaragarria, hurrengo egunkarietan agertzen zala. Alain, aitaren gandik argi dago saskibaloi zaletasuna hartu dozula. Beste zer, kantagintzarako hortara bultzatu zaitu, ala ez? Txikitan oso agotzo hona zeugan. Zoritzarrez nire abesteko gaitasuna galtzen jun zan, gitarraekin trebetasuna ez da. Aitaren lanbidea edo bizibidea zein izan den galdetuko balizute, erantzunik izango zenuke? Galdetzen zidatenean, aizu ama, aita zertan egiten du lan. Dago Lagunaro, abeslaria, Lagunaro, pixka bat borua nahaztuta neukan. Orain ja finkatuta dago behintzat. Garai hartan, gauza ilusio handi batek bultzaturik, gauza asko egin ondola txartu ez dakit. Eta zeure burua zertzat daukazu? Kantaritzat? Bai, zeratik ez du batere lotxerik izateko nik, abeslaria naizena. Baina, abeslari izateaz gain, beste zer egin askotan ibili naizena. Nik gauza bat, ez dut peinere beldurrik izan lanbidez aldatzeko. Sarerik gabe. Gauza asko egin dut nire bizitzan, pentsatu gabe, ze gertatuko da gero, ezta? Ai, Dolors, porta'm al ball. Com us conocisteis? Ens vam conèixer, és una mica curiós, ens vam conèixer en un funeral, cosa que no és massa habitual. Jo recordava la pel·lícula Tres casaments i un funeral, i teníem amics comuns i a partir d'aquí ens vam anar veient, primer amb els amics, després sols i així va anar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacéis actualmente aquí en Cataluña? Porque Gorka ya dejó la política. Ens dediquem, tenim diferents negocis, però bàsicament jo tinc un despatx d'advocats en el qual col·laborem, fem un bon equip i després algun petit negoci de restauració, que ara estem en vies d'ampliació. Diversificat. ¿La política es un tema habitual en vuestras conversaciones? Cada dia, perquè, clar, aquí ens hem juntat una mica allò, els dos tenim aquest esperit polític, jo des de Catalunya, que en el seu moment vaig tenir una responsabilitat i un càrrec públic, molt vinculada al procés independentista, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, i per tant és impossible que el Gorka i jo no parlem de política cada dia. Gorka, zure bizitzaren inguruko azterketa, errepasoa, sakontzea egiten ari gara.
zerbait aldatuko zenuke? Orain aukerari bazenu, egindakotik. Edo egin ezaren damurik, badaukazu. Ez da murik batez. Naiz eta momentu txarrak egon diren, nik ez nuke zer aldatuko. Gainera alperri da, reflexio hori egitea. Eta aurrera begira, zer gelditzen zaizu egiteko, ze asmo daukazu, ze amets. Bueno, Lluís adiskideak esaten zuen, 60 urte betetzen dituzunean, agian zure bizitza jakin behar duzula gehiago gestionatzen, kudeatzen. Hortan argitzen gara ere bai, nik uste dute momentu honetan ikusi behar dugu mundu honetan gaude garela, bueno, Ez betirako. ez betirako eta nolabait ere gozatu egin behar dugu lapur bat bizitza. Gorka está muy arraigado en Cataluña, pero ¿se siente vasco? És molt basc, és molt basc. El que passa que a ell li agrada dir-li a les persones que ell, la seva mare era catalana, que com que parla molt bé català, en general a Barcelona la gent el coneix i a Catalunya el coneixen, o el coneixen físicament o el coneixen moltes vegades pel fet de la veu. De vegades hem agafat un taxi i per la veu el taxista ha reconegut que era el Gorka, no? De les tertúlies, de la televisió. Llavors ell és absolutament basc, fins al punt que inclús quan anem al supermercat, doncs és que ricasco. O sigui, ell és molt basc, de català... A pesar de no tener 8 apellidos vascos. Malgrat no tenir els 8 cognoms, i això tinc una cosa que us vull explicar que és molt interessant. Al moment que va haver-hi aquella imatge en el que deien que, bueno, diu, tienes un acento un poco extraño, ¿no? Así como del sur, ¿no? Como de Álava. Clar, tots ens vam quedar, vam girar, el vam mirar i realment estava... Jo crec que no li va agradar gaire. Gizona omen da, emaztea jaiotzen den herrian hiltzen den animalia bakarra. Horri jaramon egiten badiogu, zu Gasteizera itzultzea oso zaila izango da, Gorka. Zaila da, hemen baitasunak ekarri nindulako ona, eta baitasun horri zor diot. Azken finean, ni orain naizena, eta segurazki horrela izango da. Bai, aldugun guztietan, ozein aitzakia onda Euskal Herria halako eskapa bat egiteko. Jo crec que ell haurà de tornar en l'últim moment a Gasteiz. Jo crec que el dia que arribi, que esperem que trigui moltíssim, però jo sé que ell vol tornar allà i allà tornarà. I tu estàs dispuesta? Absolutament.